Përshëndetje. Mi mbrëmë. Ti e Luan? Ka bërë disa Mirë mbrëmë. Ku jere shetan? Mi mbrëmë vllazko, si je Lali? Sa erdha Luan? Po çmimet në Shqipëri janë shumë shtret. 1 euro bën kjo amita, 1 euro e 88. Kjo bën 88. Gati 3 euro këto treja. Është merr. Ta fshi njërë balën 120 euro morëm nga ditë e punës sot, Allah. Po ke marrë 120 euro, unë ka marrë 20 euro. 22 euro. Qa shteti jeton dhe zemë vlajt? Në Tiranë. VIP Music, Kardër. Qa mendimi ke për Tiranën, Luan, për Shqipërinë? Largoj nga Shqipëria. O largoj, keni 2 rrugë zjedhje. O ju në botë, o VIP News. Ma jepi mendim. Keni 2 rrugë zjedhje. Po? O të largoj nga Shqipëria, o të shini motra tyre poshtetarve. Jepi mendim, Erioni, se nuk e di si ta bëj ky. Po, e mora vesh unë qa thaj. Po, jam dakord me Luan. Për ju ka 2 rrugë zjedhje. O të shini motrat, o të shini motrat, nga i pa i funit poshtetarve. O Luan, po i ka shumë spiuna këtu, o Luan. Servila. Nuk e gjenë, vetëm nga spiuna nuk të gjenë vdekje. Ky ka punu në shtete. E di pse vlla se do unë do të tregoj histori, se unë jam historian, unë jam njëri zgjuar. Nuk e di nga cili qytet jeti se më vllajt. Ne jemi të 2 nga Lushnja. Po. Ju jeni që të 2 nga Lushnja, ju rrëti madhi zot. Unë jam nga... Unë jam nga qyteti Librazit. Kam jetuar për 10 vite në Rovazhin. Po, zemra vllaj, po. Ja. E di unë kush është Shqipëria. E di unë qa bet me ju. Për ju ka 2 rrugë zjedhje. O të shini modrat, të rëzoni shtetin, o të ngili byllëshira gjatë gjithë jetës. O Luan, por këta nuk e rëzoj do se janë spiuna. O vi, po ju në botë, ku je? Kjo teme spijunave, po, është e kjo. Teme spijunave. E mamet e zemë vlajt, e mamet e a një historin, lezon histori. Po, në tërgo pak. Lezon histori, a shumë pas historis, lezon. Në tërgo pak si është. Kur Gjermania kur bëri luftë që donë të poshton të gjithë botën, vuri në sy gjithë Ballkanin, që i dita që vetëm Ballkan i kishte gjithë spijuna. I kishte në Ballkan. Po, vllai. Ishte përfshirë dhe Shqipëria. Në fund pastaj, kur e pa Gjermani që po humbiste luftën, të parët vrau spijunat. Vashim motra. O i lumë dora sa mirë ka bërë. O Luan, ka dhe i problem tjetër këtu, Luan, në Shqipëri. Ne nuk e duam njëri tjetrin. E shesim. Ta e tregon dhe historia. Shqiptar se do vlajnë, Allah. Vlezët e mi s'mdun mu, se thot, pse ban lek ti në TikTok, pse të respektot 2 njerëzit. Qa duhet i bëjmë tyre njerëzve, Luan? Qa duhet i bëjmë? Unë vlajnë ti pse vres do të vlajnë. Po me sheni person tjetër jashim motrën. Falënderit o zërë. O Luan, unë ka mendimin që ne, unë dhe ky kokverdi këtu, duhet të shtukemi nga Shqipëria. Pa pse do zdukesh ti nga Shqipëria, kur ti bën reklam në përcarë restorante në Shqipëri, në përcarë biznese, janë në Shqipëri, vërtet janë në Shqipëri. Bëm nga halli.
Po flas për mënyrë jetese, nuk kemi të ardhur këtu, o Luan. Këtu çmimi kurrave është 300 euro. E gjudre! 300 euro. Mos fol o vlla. Do të kem vlla gjatë gjithë jetës. Mos fol. Në gjuhë qa thaj, e bëj në halli. U shkoj e bëj reklam. U shqip qa motrat! Qoj përse, qoj shvizoni njerëzit jure, u shqip qa rëp. Të shfrytëzojnë maksimum, s'japin as lekët. As lekët nuk t'i japin. Ku ka pas pillë motra në restoran? Me marrë me thonë mu që ama bëj i video që i ke pijet falas e ke në pillë falas, o të shi motrëve. Ku ka? Vëj Allah, unë paguaj. Ku të që shkoj? O Luan, e bëjmë nga e keqa, o Luan, qa të bëjmë, o Luan? E di e se me lajt, e di. E imaginon e re. Po kur t'jecën që t'jeta për mirë këshu këto zileqarë që fusin mundë të shkatrojnë jetën fare. Ti e bëjnë, Luan, foli pak, tërgoje pak. O Luan, kur t'jecën jeta për mirë pak, që janë këto zileqarët, po futën hundët ata lalit të shkatrun fare, burazer. O Arion, jetën e komendon veti e komendon veti vla. Edhe ti, po arriti që të bësh shejat e pederastëve, jep shanset të tyre. O vla, ti ke lyf flokët, E kam su tego këte, e kam su tego, se shoku tego s'ti. Ti ke lyf flokët, o vla, ti ke lyf flokët. Se lyf flokët, o dhe me vla. Pse i lyf flokët tjerë, pse i lyf flokët? Po ja për të bëj famshëm TikTok për të fitur në i lekë, Lali. Por të bëj, do me thonë që dojë më bëj me do me zdo bëllëshirë që të bësh e famshëm. Po nuk do të thotë që është bëllëshirë kësh flokën e lyrë. O shqip kuadre! Bëllëshirë! Po është bëllëshirë! Po nuk është bëllëshirë. Një sekund, mos folti o vlasë, s'do më qati. Dakor? Ti ke një flokën, tjetër ka me vadh. Tjetër ka me vadh, nga veshët, nga hunët, nga bydha. Që me bydhën e juj do me minere, pederasta. Ka drejt A je burr? Jeta me flokët që t'ka dhënë natyra. Unë pa flok jam. O ina. Kështu, nuk jam shumë i pashëm. Ka falë Perëndia, jam me Zotin. Alon të nesh, o vip news. O fruta perime. Rujtë Zoti Luan, je shumë jeni mirë. Blera, na fullishët e re, bëllëshira. Direkte se do të pafosi shikë me t'junë. Direkte e plenë. Di që kërë? Direkte e plenë, kërë. Shifësha motrë Plere kërë. Do në vesh me mli florët i mu. Fe me mli florët. Di generos Shqipërine. Torpi botës. Mos e fot me atë Allah se nga tërplojnë. Janë shumë si puna ti të Luan, janë shumë. Lynë flokët, shi qa bëjnë tjetër, më falj. Afrojnë për ato buza, fusin dur në përkartë. Nga ka mund ka kap kajnë Allah, ka kap kajnë. Unë kur jam Tiran, Allah që uhton në për Tiran, unë nuk uhtoj në për Urbana. Nuk uhtoj. Është i shokujmë në... Urda, me fol. Është i shokujmë, nuk shanë, nuk ka lidhe, është gifter. Po që lidhe ka me po se vuj për gifterën, pa. Me thoj. Po, përshëndetje, si ka ndodhe? Përshëndetje, ja ky djalë ka respektuar. Përshëndetje. Janë shumë të para. Ja, sure. Kush është? A me ta me milojnë, no?
Bëjmë dhe muhabet. Grek është ky. Da. Po këta luajnë që jenë byllë tha grekt? Grek e pederast. Da. Është pederast, e pranoj, është pederast. Është pederast, ha? Është pederast. Është shumë i herë. A o shqip shanë modrë. Po sa janë shtuar këta, si ka mundësi? Ela me troka. A me më me këte, o adaloj lojësës. Gozë me pederast. Ela, pa me ralla. Koda shkoj shore të shqip shanë modrë. Koda shkoj shore. Me pederasta, s'ka. Nuk luj me pederastan. Pederasta, po rrida u shive mbjullë, ka os mbjullë jetë e jote. Hapë më mërë, mos da I fut më ërtare, të rapshima se ja, a shiva motrat. Ti jetë jali mirë, vla. Nuk e ti që ke po me jetën tonë, ke lutë bëjqus, punë jote, që ke bërë. Mos ma qoni live-in, asë njoni, luam. Këta, në atë bus, kur bëjmë pagesën, nuk gjitën të femrat. Po vinë afër meshkujve, edhe bëjmë shikim. Qa me përkaj, vla, t'ka me përkaj, ke vërëshë t'ka me përkaj. E bëjmë shikim. Unë, kur jam në Tiranë, me shku ke shpia, nuk të gra pia motre, me hip në autobus, me shku ke shpia. Mos shani, mos shani, Orion, mos shaj. Po jona I shau I pari, unë s'kisha ndër Mos shaj. Mos gjë njerës që Po që dhe shaj, që shive motre. Orion, tregoja pak qatë ka ndodhë dhe autobus ku punoj e Fatorino. Ku shumë? Ku kam punu Fatorino, në plak? Ore në lishtë ku ke punur që ke pastrur mutrat. E ka shetë këri, se nga trova vla. Ti nga trove. Ti ke punu Fatorino, tregoja që ke punu, më bu. Ka shetë bjutëqe lullisë shkënë se më vlajt. Unë për e the. Jo. E patron të ite. Shqip shangoj, o luan. Lullisë që më motran. Ky ka shetë bjutëqe lullisë, që a fotorin ka shetë në ky. Ky ka shetë ke lullisët. A të shqip shanë motran. Hajde, mu kapo. Bjutëqira. Do rrini bura. Ndryshe të do shimotra. Mos me vini mu u fatë nga veshi mag, nga veshi djatë, të me lini flokët, edhe të me zbukurojni. Do të shimotrat. Mos e fut me atë me pamje ndryshme vlla. Nuk fut as njeri, po bëjmë qik më bet, tashi. Shqipëri, ai nuk e pranon. Po ka shumë të qi lulishte, sepse, qa bëjmë? Dalin e për lulishte, fërkohen, edhe mos gjithmonë, pederasta të rinë, o lulishte, o në autobus. 2 venet postashme. Mos në lërgoj lajmë për lojnë, nuk As njeri më kështu, as ti asun. Mos fut njeri o luan. Jo, nuk mos më në lërgoj lajmë për lojnë, se jemi për gifte këtu, se më lojnë për lejkune, pederasta. Jo, mos fusim njëri, pra ne që Mos bërë. fut njeri tjetër, mos fut njeri o luan. U më loj me lek, po leket u nuk I që ke bëllshjet e ke kurvat. Leket e postohë zemra, vlajt. Mu shqiptarët më respekton, kam respekt maksimum për shqiptarët, respekt pa fund. Respekt e ke dhe për ne. Respekt edhe nga ne. Do me thonë për bëllshjet o shimotra. Po këta që Bëllshjet me o komente qa shimotra. mendimi ke? Këta që me komente. Janë kategori e pederastave, ato sa ti nuk e kejt e në vlajt. Shiko pak, çfarë ishim të qendra tregtare në Tiranë. Edhe ishte njëri kishte vënë kufje dhe vesht. I tha presidentit, çka ka emrin e Froço, tha, e dinte presidenti. Si janë to, Luan, na tërgo pak llojet e pederastave në Greqi. O
O vlla, unë sa se unë s'merr fort, unë kur dal nga që këtu, se dal kur dal kërkon njerëzit në foto në kështu, i shoh çuna serioza edhe e respektoj. Ja pra të përgjishemi njeriu më famos të Shqipërisë, Luani Kardari. Luani! O vlla, unë jo vetëm Shqipëri, unë jam botërisht. Është ndërkombëtar. Dihet botërisht, kush e sha Luanin, i qjet motra mu në pjith. Pa le të shane, po se Shqipëria 3 milionë ca... Unë kam edhe mesazh tjetër, o vi po ju, kam edhe mesazh tjetër. Shikueshmërinë e kam në honor. Unë kam edhe mesazh tjetër Luan, për kurva, se kurvat një që të marrin lek, po thonë, ha prishu shpet, thot, dhe të kapin këtu të sisa. Të fiska. Po, edhe unë do të... Edhe do bëj dhe video kur të kem kohë, do bëj video për këto kurvat, në Shqipëri, flas për shtetin shqiptar, kush ndjehet me përgjegjësi le të ndjehet se plasi ka i mu. Për kurvat Shqipëri, hajde këto, do t'jetë dhe ky këtu. O Erion, ti o Luan, të bëj pyetje po me atë denoncimin që të kanë bërë, si vati çështja. Më rruj kokën e kajt, vetëm ke kokën e kajt, ka ngel ke kokën e kajt. Tash ne kemi tjetër temë. Tash o vlla, kjo punë kurvave. Që ke përdorur shumë herë ti ka pasa video ti ke shqetësime, edhe ndjekësit tu shqetësime. Që të sqirojmë edhe këto, sqirojmë edhe ndjekësit e mi. Sqirojmë po këto. Ndjekësit e mi që në ndjekin nga Shqipëria. Respekte për ndjekësit tuaj. O qona, duhet më ngrit Respekte për gjithë shoqërinë që ndjek Luanin, respekte nga ana ime. Respekte. Po pse ngrit si sa të shotere, ke i edhe tjere që i shive modën në mu. Qa bën ky? Është mirë ky? Jo, është vapë Luan, është smer. A kene vap ju? Është shumë Ka vapë. kondicionera këta? Është shumë vapë. Nga vapa e kene që i një pederast, apo kështu kot për portë? Jo, është problemi këtu. Nuk është nga vapa. Është vetiu njeriu të vjen duke u ngritur dhe bëhet më punësir. Mosha. O bet Europian. Mosha. Sa më shumë të rritesh, më shumë pëlqyer bëhesh. Është mosha. Qa mosha unë jam 45 vjeç edhe të maj najër. Nuk është biskir ky, mos i ngatërroj gjërat ti, Arenc. Jo. Unë thash Unë jam 45 vjeç të maj najër. O Luan, thoj njerë po ju këture. Në në të pëllëshirë edhe. Në në ushtunë tërë. Se ti mendon vetëm Shqipëria ka bëllësira? Ka shumë. Jo, nuk ka vetëm Shqipëria, kanë shumë shtete po. Shqipërinë e këthyn në epicenter. Janë të tukshëm. E këthyn në epicenter, vla. Edhe kanë fotë këto zënzakët, që jeni 100 meshkët shqiptarët në byth, edhe këto votën për Tiranën, to vetëm e Tiranën, këto vetëm të ti. Luan, respekte nga VIP News-i. Këto vetëm e Tiranën ti në zemë dhajt. O VIP, ky është. Respekt o VIP, nuk e di ku që e zemë dhajt. Të urti madhi zonë. Është Dajva nga Mallakastra VIP. Daja nga Mallakastra. VIP. E urti madhi zotë kur zot që tjetë. Falënderit të Luan, nga ana ime, nga ana VIP-et dhe furta perime. Dëgjoj pak. Si janë të përfshirë llojet të pederastëve në Shqipëri? E para, ta bëjmë me shenjë, si me shikim kur jeni për atë. Prit, dale. Petere, da me i fot me kategoriti? Jo, Ka 3 lloj kategorish, themun. Ka 3 lloj kategorish. Pederast është ai? ka dhe të lindur. Do të nëndiri, po. Qa fame, o ti, o use. Pederast është ai person që ty të shanë pa i përgjarë. është bëshqyrë. Ai e ka marrë rrugën e bëshqyrit.
Edhe ky është vërtet. Pederast është ai që shihet vërtet byll. Po daj, vip. Pederasti kryetari pederastave është ai që ka hapur shaqata në Shqipëri. Ja, vip. Ta mbyllim do e hapim andene te live jon. Tash se na lodhën. O Luan, Hapë dhe shaqat pederasta në Shqipëri. po këta pronare që si japin shpërblim për punëtorëve në Shqipëri. Kuj punëtorëve? Kuj? Japin shpërblime, për shembull ti në për botë bën pushime, këtu s'bën pushime, s'japin pushime. Kuj punëtorëve si japin shpërblime pronarët në Shqipëri? Punëtorëve do të shtyr për koka. Punëtorëve të vetë valla. Punëtorëve se punëtorë quhesh nga punëtori i Lepatës edhe të inxhinieri punëtorë quhesh se Shqipëria është. Kamarier. Qa më bë kamerierëve? Kamarier nuk i jep pushime me bë pushime, me shku plazh. Per rukajt kamerieri për pushime. Kamerieri ka shi motrën ty, ka shi motrën për najt. Qa ku markar? Ku ti thu ma të shif sharop? Që ku ti thu markar? Se të shiva motrën. Qa motrë? Dhe dregoni ju kamerierët. Byllë shira. Këtë i dhoj. Qa këtë i dhoj? Unë të shigjavu në familje së kërë. Këroj me mu. Në s'futesh datë me këtu. Tu s'futesh datë me. Bën video, kërko falje. Në s'futesh datë me. Që ka më jerë ka shi modrën ty. Gjithve klientëve dhe për najnë byllë. Nga rrujt e kajnë. Byllë shira. Qa ka më jetë kajnë. Ka më jetë jam miliarderë në Shqipëri sot. Për ka më jetë po Shqipër na në byllë dhe plasë kajnë ke ju klientave. Mos ma të gëmë e lajme, ta shiva motrën. Blok e ka kë, mëroj kë, është duke dhe i pederasti Shqipërisë. Iko dhe kë, është duke dhe kë, mëroj dhe kë. Pederasta shunjë nga jetë dhe shtukën. Ka me jetë shitë motrën t'ju, pa. Këllë e këti me kamarjerët. Kur së presi fama, hajde më merë kajnë goj prapë, se këtu jamën. Byllë shire. Kur zbresin një shikoshmëria, hajde prapë, se këtu jamën, më merë që ka një goj prapë. Më të ma fusë është dhe më të shimotrën, në kari, jam rej gjonë me lajvet, pjedhrëpsh. Ngëra që jetë, shif shamotrën ty. Jam shqiptar 100%, ta shi familje në gojë ty. Më mirë të abe famë në një këtyre, të abe famë në njerëzë që të vlerësojnë për Zotin. Du të më thonë famë njerëzve që të vlerësojnë, jo plerët e Shqipërisë. Ka pjedhë motra më marrë plerët e Shqipërisë, ta janë plerët e njerëz disgjenerurë. Të janë
shaj do të shqiptarët, seriozisht, nuk i shaj do të vëlla. Kur të ngelesh me 2 veta në live, ma të ka prap live-in. Po së të zora kajnë. Të gjokëshoj së të i gjatër. Të së të i gjatër. Precizione, qa po thonë? Mos ma dërgo me lajme se të shiva motrën. Mos ma dërgo lajme se të shiva motrën, pederast. Lyps TikTok-u. Dikush që mëra të shifqa motrën. Sajmë se do të qiro, do të qi grupë. E këfa se të shiva motrën e të shqipresële. Dilirë e jashtëre. Byllë shira. Mu se di pse ndodhë një jumë në rrëte sociale. Shkëpta dhe arsujet. Plera. E plera. Fundrina. Shifqa motrat. Kam svinu motrën dikuj, motrën tënde. Kur ta shite tjetëre e kam svinu, ma falë. Ta ka shi motrën dikush tjetër, vla, po ta shem falë se spjenova. Të dojë, problem, kjo është problem. është problem serios. Po du fame, vete për fame për. Vete për fame për. Pse s'u po burë? Pse nuk u po burë kur thash ose ju keni 7 kurvash? 7 shqiptar e 7 kurvash. Pse nuk u po burë? Pederasta. Shion e byrt, to shie dira më byrt. Nuk po flas për gratë, se gratë o ka shi, po to shie dhe ju, mi lëgojnë. Mi lëgojnë se a shi motra dhe në. Një ras kishtë unë. Me të pa drejt. U shi modra si shtetën. U shkatra si shtetën. Mus më qonë do të burë. Ska më behaz gjemë. Mirë këtu më TikTok. Bëni denacime se jeni shtetë. I beni denacime, i beni këto. E mund t'i ullë, du t'i zbrisni videot, e kuptan, mi zbrisni videot, dakor.
E zbëjtët videot. I keni në Instagram. Në Instagram se zbëjtët të videot. Në Instagram u oshin motrat. Ku që Instagrami për shqiptarët. E keni videon atje. Kur do me pa videon. Ashtë në Instagram, e kam hedhë në Instagramun. Instagrami nuk shi për shqiptarët. Instagrami është rrjet serios. Nuk shi as për shqiptarët, as për këto byllshirët e gjithë kombit. Rreni mirë. Rreni mirë, shë mund për nga së më naskush. Do të blokon në Instagram, do më ha kajt mu. Do më ha në kokën e kajt. Instagrami se blokon do të. Se kam pagura për më shëmbyll Instagrami im. Shmilo do të. Mja, ftu i ke, gjithë. Kush të mil, kush të mil? Të mil kush? Të mil, qa vite do brez, qa vite do shbrez, për të mil? Të mil kush? Qa pjenë motra me mbilë mu Instagramen. E kam vëvejkone, butalejt e kajt, pa buksa. Verifikim kam bërë, po kjo. Përshëndetje. Qa e smur? Hello? Pranoj ftesën Luani me rap shpi o drin. Janë, që bënë ma? Shiva modrën. Tani isha. Tani isha të shiva modrën. Sa po shiva modrën në zërma vlajtë, të shimë në ju smerën, të shimë dion që a bërama, mas modrës tonë që të shiva modrën dhe që dhe gjithë fisim. Më një regull. Sa herë që do që të shiet motra, ma bjë të gëllun të ashi unë. Dhe jetë. Një regull. Dhe këtu një regull. Shhht, vetë. Mësë hapë zajnë me, vetë tjetër. Pia o rapsh. Pa buks. Seriozisht, do të e plera. Pak e një rapshime. Βρωμιάρη. Γιατί ευθύνεις? Γιατί είσαι βρωμιάρης. Πώς ξέρεις? Δεν φαίνεσαι. Δεν φαίνεσαι. Κοίταξε τη φάτσα στον καθρέφτη. Κοίταξε. Έχεις εσύ καθρέφτη? Εγώ όχι ρε, δεν έχω. Καθρέφτη έχεις εσύ. Σαμότρο. Βρωμιάρη, μεθύστακα. Πόσες ρετσίνες είπες ρε? Σαμότρο.
Și șașaguna familie și tcarito. Claire. Τι φεύγεις ρε παλιό μεθύστακα? Τι ψάχνεις. Να σε δείρω, θέλω να σε πλακώ στο ξύλο. Τι, να σε ρίξω μια μπάτσα. Εσύ εμένα. Ρε, θέλω να σε ρίξω μια μπάτσα. Γνωρίζεις ποιος είμαι εγώ ρε, παλιό Ένας πούστη. Αλβανός αγράμματος είσαι. Ένας Αλβανός αγράμματος είσαι. Αλβανός είμαι. Το ξέρω, και αγράμματος είσαι και μεθύστακας. Τα άλλα πάρτα και τα βάλτε τα στον κόλο σου. Ξέρεις γράμματα, Αλβανός είμαι. Ξέρεις γράμματα. Γράμματα ξέρεις. Έχεις τελειώσει το Ναι. σχολείο. Μέχρι Ναι. και τάξη έχεις πάει. Μέχρι που με βάλανε στην αστρονομία μέσα. Πού? Στην αστρονομία της Αλβανίας. Τελειώσει. Άσε ρε που ήσουν και αστυνομικός. Ήσουν αστυνομικός εσύ. Ναι. Τύφλα να έχουν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, βρωμιάρη, έλα 2 μάτς να παίξουμε. Στις 2 νίκες. Και μη φεύγεις αλλού. Θες 2 μάτς. Στις 2 νίκες. Βρωμιάρη από τώρα στο Άμα θες για να συζητήσεις τη γνώση για σχολείο και τέτοια, θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Μην μιλάς σήμερα. Ό,τι θέλω θα λέω. Βρωμιάρη, κατάλαβες, είμαι το αφεντικό σου. Ό,τι θέλω θα λέω. Εσύ είσαι το αφεντικό μου. Εννοείται. Για παίξε. Στις 2 νίκες θα παίξουμε. Βρωμιάρη, πάμε. Μη φύγεις όμως. Έτσι, γιατί φεύγεις αλλού όταν χάρεις. Φεύγεις αλλού φεύγεις. Πόσες ρετσίνες είπες σήμερα? Θα ρίξει τώρα. Πόσες ρετσίνες είπες σήμερα, πες μου. Θα ρίξει τώρα. Τα ζήρ λάγια δε σέρο τσουνά χινιά μόδρον τι. Πόσες ρετσίνες Χινιά μόδρον τι επιδρόψε. Πόσες πλέγει παλιομεθύστακα. Χινιά μόδρον. Έλα. Πάμε να τον κατουρίσουμε λίγο εδώ τον μεθύστακα. Πάμε να τον κατουρίσουμε λίγο. Έχεις πάρει καμία πίπα σήμερα? Πάρε την υποπρολογή βλάχε μεθύστακα εδώ. Κοίτα εδώ, βρωμιάρη. Κοίταξε εδώ για να μαθαίνεις. Πάμε λίγο στο επιτριά. Έχεις πάρει τίποτα καμία πίπα σήμερα? Σκάσε ρε βρωμιάρη, μην ανοίγεις τα δόντια σου, βρωμάει το στόμα σου. Βρωμάει το στόμα σου. Δεν πειράζει, είναι φυσιολογικό. Καροδάκινα γρήγορα, έχω έναν Αλβανό μάστορα, θα σε πάρει στην οικοδομή, θα σε δουλέψει, θα σε δίνει κάθε μέρα σφαλιάρες. Ένας Αλβανός μάστορας μόνο μπορεί να σε στρώσει εσένα. Οι Αλβανοί είναι μάγκες. Ένας Αλβανός μάστορας να σε Οι στρώσει. Αλβανοί είναι μάγκες. Ένας Αλβανός μάστορας στην οικοδομή θέλει να σε στρώνει κάθε μέρα, να πηγαίνει στην οικοδομή να σε βαράει μια Όχι εμένα. Οι Αλβανοί είναι μάγκες. Έχω μάθει γαμάνε και τους Αλβανούς. Σε γαμάνε και εσένα έμαθα εγώ. 7 η ώρα το πρωί στην οικοδομή ένας Αλβανός μάστορας να σε στρώσει. Και εσένα σε γαμάνε οι Αλβανοί έμαθα εγώ. Και μην ανοίγεις το στόμα σου πολύ. Εγώ γνώριζα ότι σε γαμάνε οι Αράβοι. Αλλά σε γαμάνε και οι Αλβανοί. Είσαι κανονικός πούστης. Έλα από το χομπινέ μου μεθύστακα. Πάμε λίγο με το μεθύστακα εδώ. Μια σφαλιάρα εκεί στην κεφάλα, εκεί μπαπ την κεφάλα που τραβήξουμε λίγο το αυτί. Πάμε λίγο. Πού να πάτε? Να μας παίρνετε πίπα? Στην οικοδομή να σε πάρουμε με το ζόρι να δουλέψεις, να ησυχάσουμε. Δουλεύω έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω ανάγκη κανένα κόης. Μυρίζει τι μυρίζει κολλήλα. Δεν μυρίζεις, μόνο οι πούστιδες μυρίζουν. Πάμε παιδιά στο λίγο στο επιδείο λίγο. Είναι αλήθεια αυτό. Οι πούστιδες μυρίζουν. Μυρίζουν το πούτσο μου οι πούστιδες. Μπράβο ρε μόντε, μπράβο ρε μορφόπεδο, μπράβο ρε μόντε. Τι πας ρε. Σκασμός ρε, σκασμός ρε.
Σκασμός ρε, τι το πέρασες εδώ. Αυτός νομίζει τώρα θα πάει παιχνίδι. Σκασμός ρε. Εδώ σας σέβεσαι ρε. Σκασμός. Αυτός νομίζει τώρα θα πάει παιχνίδι. Σκασμός. Όλη νύχτα τώρα να παίζει με μένα γαμήθηκε. Έχασε την αξία του. Έβριζε Αλβανούς. Οι Αλβανοί τους στηρίζανε. 15 ρετσίνες τα έχει χάσει τον Μπάρμπας. Δεν έχασε τίποτα. Εγώ όλα υπηέλεγχο είναι. Για να δούμε ποιος θα σας στηρίξει τώρα. Ναι. Έλα ρε κοκομπλόκο, μπράβο, παίξτε λίγο δυνατά ρε, πάμε όλοι μαζί. Έλα εδώ με τον Αλβανό, τον αγράμματο, τον αμόρφωτο, να το πάμε στην οικοδομή, να το ρίχνει ένας Αλβανός μια σφαλιάρα. Κάθε μέρα στην οικοδομή να στρώσει. Ο κοκομπλόκος μια σφαλιάρα κάθε μέρα, πάμε δυνατά. Ο κοκομπλόκος είναι Αλβανός. Άμα κάνει το λάθος, γαμήθηκε, δεν θα πάρει κανένα παιχνίδι. Μόνο ένας Αλβανός άμα της έδωσε σφαλιάρα πρωί-πρωί στην οικοδομή θα σε στρώσει, να ξέρεις. Εκεί ήμουνα και από εκείνη έβγαλε και έφυγες όλες τις σφαλιάρες και έφυγες, κουφάλα. Τι? Σήγας τη σφαλιάρα πρωί-πρωί. Μπες λίγο τα βιντειά μου το προθέσιμο. Μυρίζεις φτώχεια, βρωμιάρι, μυρίζεις. Μπες λίγο στα βιντειά μου. Τι να δω ρε φτωχομπινέ. Μοναδικό παιχνίδι 35 κάπα. Πάμε λίγο παιδιά να τον πάρουμε λίγο, μικρό είναι το σκορ. Ορμάτε! Λίγο στις δύο νίκες. Όχι! Ορμάτε! Πάμε λίγο όλοι μαζί παιδιά, είμαστε 500 άτομα, πάμε λίγο δυνατά. Τι εσείς? Σκασμός. Τι εσείς 500 άτομα? Πάμε λίγο ναι. Εδώ 3.500 άτομα. Ναι, πάμε λίγο σνάιπ. 3.500 άτομα. Με 3.500 άτομα θα το βάλεις. Πάπ από το μόρτε γάμο το βρωμιάρι σου. Πάπ από το μόρτε. Όχι, παιδιά. Συγγνώμη. Μη πετάτε δώρα. Δεν θα πετάξετε δώρα εκτός παιχνίδιου. Παπ. Προσκύνα το χέρι μου ρε. Άνοιξε. Ο Μόντες την έκανε. Έλα να σε έδωσε μια σφαλιά. Άνοιξε. Άνοιξε γαμώ το σπίτι σου. Αλβανέ μεθύστακα. Άνοιξε γαμώ το σπίτι σου. Άνοιξε. Μη πετάτε δώρα εκτός παιχνιδιού. Αλβανέ μεθύστακα. Σας παρακαλώ, εκτός παιχνιδιού, μη πετάτε δώρα. Πάμε. Μεθύστακα Αλβανέ. Γρήγορα στην οικοδομή για δουλειά. Γαμώ τα σπιτάκια σας. Με μένα δεν το βάλετε ρε. Πάρ' το πούτσα μου. Σκασμός. Περιμένε να ανοίξει. Θα τους γαμίσω από το σπίτι. Πάμε λίγο να το ρίξουμε και δεύτερη σφαλιάρα. 2-0 να τον πάρουμε. Περιμένε να ανοίξει, παιδιά. Έλα τώρα. Ευχαριστώ ρε Μόντε. Πάρ' τα χέρια μου. Πάρ' τα χέρια μου γάμω το Πού να σπίτι. είσαι κύριε Βλάκα, τι τέτοιο είσαι, είσαι 15 κιλά είστε ρε Βλάκα. Πανάσχημος 15 κιλά, τι να Θα σε γαμάμε, περιμένε τώρα. Να περιμένει, μην πετάτε. 15 τέτοιο κιλά είσαι. Μην πετάτε τώρα, μαλάκα θα φας πλουντάρι στο κεφάλι. Ας φάω. Βλάκα, ποιος στηρίζει εσένα παλιομεθύστακα? Όλος ο κόσμος. Ναι, τον μεθύστακα. Όλος ο πλανήτης. Όλος ο πλανήτης, άμα έτσι να μην 4 λουλούδια και φύγαμε. Άμα Που δεν χρειάζεται. Σας ευχαριστώ. Που δεν χρειάζεται ούτε καν να σας ζητάω. Εγώ είμαι τέτοιος. Δεν ζητάω λουλούδια. Στο επαιδείο όποιος μπορεί. Λίγο στο επειδή όλοι μαζί είμαστε 500 άτομα λίγο. 2-0 να τον πάρουμε λίγο το μεθύστακα. Έφτασε ο άλλος 500 άτομα σε μέσα στο λάθη. 2-0 να τον πάρουμε.
Τι έγινε, σε έπεσε το Πάμε live. λίγο στο επιδείο κάποιος. Γεια σου Μινεράλε Μαρτύρη, πάμε λίγο με το Μεθύστακα. 1-0 τον έχουμε. Πούστεδες στα Έλα λίγο με το ρουδάσινα. Μεθύστακα. Στα ρουδάσινα πούστεδες. Πάρε εσύ στα ροδάκινα. Στα ρουδάσινα. Όχι κόντρα σε μένα. Δεν σας έκανα τίποτα εγώ. Νούτε! Συνομόδρα τι ολοψήμαμε. Τι έγινε? Αλλά πάμε. Ένας άλλος Αλβανός Μεθύστακας τον κάνει. 2 Αλβανοί Μεθύστακες το στηρίζουν. Μαζί μοιράζονται τις τρετσίνες. Πες τους τις ξεφτύλες, τους σχολοαλβανούς, να τρέξουν να βγάλουν περισσότερα μεροκάματα να τα φέρουν σε σένα. Αλλιώς δεν πρόκειται να πάρεις παιχνίδι. 1-0 σε νικάρε Μπετόβλακα και δεν τελειώσαμε ακόμα. Εντάξει. Τι εντάξει, Μπετόβλακα. Σε 2 νίκες, δεν είπαμε σε 2 Στις νίκες. 2 νίκες, ναι, στις 2 νίκες. Τα έχεις χάσει. Θα δούμε. Να δεις τι, το πούτσο μου. Ποιο πούτσο ρε 15 κιλά είσαι παλιοπαιδίκα, σκάσε. Μόνο που με βλέπεις στην υπερπαραγωγή θα πρέπει να με δίνεις 100 ευρώ. Βλάκα. Άντε γαμίσου ρε, δεν γαμίσου ρε, γαμού το σπίτι σου. Γαμού το γοστό μέσο. Εσένα θα έχει πινουζίζομαι. Πρέπει να με δίνεις Μπετόβλακα. Άκουσε με. Σε βλέπουν 1500 άτομα εδώ μέσα. Άντε σκάσε ρε Μεθύστακα. Άντε σκάσε ρε Μεθύστακα. Βλέπουν ένα ενηλίθιο γι' αυτό. Άμα βλέπουν ένα χαζό όλη μέρα να κάνει Θα ξανακούσεις. Μα το δω, θα σε πετάξω έξω. Δεν μοιάζει για το παιχνίδι. Λουλού, πάντα έτσι κάνεις. Λουλού. Δεν μοιάζει για το παιχνίδι. Λουλού. Μη με πουλάς εμένα μαντιά. Εγώ άμα σε τραβήξω, τι να σε τραβήξω. Εγώ σας κάνω διαφημίσεις. Εσάς. Με τις ρετσίνες που πίνεις. Με τη μανούλα σου που είναι πουτάνα. Να, μόνο για αυτά είναι. Να, μόνο την λεχρή της να βρίζει, ξέρω. Εντάξει. Το αξίζει, το αξίζει, δεν το αξίζει. Μόνο λεχρή της είναι. Πέτα μου έξω άμα έχεις αρχίδια. Μα εγώ δεν είμαι Λουλού, είπαμε στις 2 νίκες ρε βλάκα. Γιατί δεν με πετάς έξω άμα εγώ έχεις δεν είμαι Λουλού σαν και αρχίδια. εσένα. Αλλά είσαι για Μην μιλάς τελευταία. πάνω στα λόγια μου. Είσαι για τελευταία. Είσαι για τελευταία γαμώ το σπίτι Βλάκα. σου. Είπαμε 2 νίκες στα Είσαι για τελευταία. Είσαι Μπετόβλακας. Είσαι για τελευταία εδώ μέσα. Είσαι κανένας. Είσαι ο κανενός εδώ. Πάρ' του. Είσαι για τελευταία εδώ μέσα. Καμού τα κοστούμια σου. Πες. Νιάρη. Έλα εδώ. Είσαι μόνο για τα λεφτά εδώ μέσα. Δεν είσαι κανένας. Είμαι εδώ για να ρίχνω σφαλιάρες σε σένα. Καμού τα κοστούμια σου. Καμού Έτσι, τα κοστούμια βρωμιάρη, σου. βρε. Ψάχνεις εμένα που έχω βρωμιάρη. το μεγαλύτερο κόσμο στη γη. Ψάχνεις τους πάντες. Καμού το σπίτι σου. Καμού τα κοστούμια σου. Είσαι ο κανένας. Βρωμιάρη. Είσαι ο κανένας. Είσαι ο κανένας. Γαμίστε τον. Δεν πρόκειται να πατάς εσύ μπρος την αλήθεια στον κόσμο. Όλοι ορμήστε. Ορμήστε το πούστε ρε γάμο το Θεό. Συγγνώμη πω. Ναι, όχι. Αυτός ο άνθρωπος ούτε Θεό έχει, δεν έχει τίποτα. Συγγνώμη παιδιά, άμα ξέφυγε. Στο επαιδείο τώρα μόλις ανοίξει. Θα του γαμίσω το σπίτι εγώ. Γαμού τα κοστούμια του. Από την Τουρκία που τα φέρνει. Γαμού το τους Τούρκους. Αγαπήσανε ποτέ οι Τούρκοι τους Έλληνες και τους Αλβανούς.
Στο πιπαγκόλα μας είχανε. Στο πιπαγκόλα μας είχανε. Ορμήξτε όλοι τώρα. Μόλις ανοίξει το πεδίο. Εγώ θα σας πω, παιδιά, εγώ. Τώρα όλοι. Στο Γκάντι, ορμήξτε όλοι, γαμίστε τον τοπούστη. Όσο πάει. Στο Θεό, όσο πάει. Μα το Θεό, όσο πάει. Έτσι το βάλε το τουρκό αίμα του. Γαμώ το σπίτι του. Έτσι το βάλε, όσο πάει. Όλοι. Μεθύστακα ο Αλβανός, θα του πει έλα μαλάκα. Όλοι! Μόνο αυτό λέει. Μόνο αυτό ξέρει. Μεθύστακας Αλβανός. Ότι τον αγαπάω όλη την Ελλάδα, εγώ δεν τον γνωρίζει. Όλοι μαζί ρε. Ορμήστε όλοι. Κοπανίστε τον, να μην πάει ανάσα. Αλβανό, μετά θα καθίσω στο αμαλό σου. Άκουσε, δεν μαλώνεις με εμένα. Εγώ με πούστιδες δεν μαλώνω. Λοιπόν, έτσι. Εγώ με πούστιδες δεν μαλώνω. Άκουσε με. Είσαι ένας πούστης. Αλβανό και μετά θα τον πέταξε 10 και τώρα... Μη βρεις Αλβανούς. Μη βρεις Αλβανούς. Μη βρεις Αλβανούς και το σπίτι σου. Κοίταξε, θα πάθει και κάτι. Γαμώ το σπίτι σου, μη βρεις Αλβανούς. Εσύ είσαι Τούρκος και θα παραμείνεις Τούρκος. Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα, βλαμμένε. Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου τέτοιο. Μπετόβλακα, Αλβανέα, αγράμματα, Μεθύστακα. Πάνε να ψάχνεις το Τσίπρα για να σας βρει τη μεγαλύτερη η Μακεδονία, γαμώ το σπίτι σου. Η Ελλάδα είναι ένα με την Αλβανία. Εσύ που πάτε με τη Μακεδονία, γαμώ τα σπιτάκια σας. Λέει, ούτε καταλαβαίνει, ρετσίνα παιδιά.